Ekikahaririza abebembezi kweterera omuranga omu Ofiisi y'enganzi y'ihanga barikwenda ngu abantu birukangirirwe n'ebyokurya batakatirwe enjara rwaranda kandi obuhwezi obu buresirwe. Abantu b'Isingiro kubatirwe omuyaga na n'enjura nyingi eyashishire ebintu nyamwingi bahandika ebaruha omu Ofiisi y'enganzi y'ihanga, ebaruha y'Ofiisi y'enganzi y'ihanga bagyakira. Rero bayohereza team eyizire ku assessinga yaba ebitwahandikire biri byo team yikezana na report ejo mwende twino umugisha no kushemererwa kandi turasima government abantu bitu aba Isingiro, Kabingo, Kagarama, Nyakitunda, Ruhira, Kikagate na Kabirebere Town Council hamwe na Nyamuyanja bakaterwa umuyaga muhango munonga bakaba bari mu Isingiro South, Isingiro West na Isingiro North. Mukuru w'entebe ya katano nagira ngo amakagirukangirirwe nago na munonga garimwa amafuzi abarema hamwe n'abarukutura n'akakoko ka serimo n'abandi abebekankebyo Ebari very clear neyoreka ngo ebintu ebi bishemeye kubanebeza omubanta bari kubimunonga bargamwaga go wanyu